Me did the Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come near too much G8, too much G8, more too much. Namen so me, I'm more fire. Ghana for me mama akwa basrongo e back to my GHS so munia ba mo so for na ama obuse eni na ya say di ehye so de na ebre aso say trading issues o mai emu ensem de e call me de eba apato akire ensem mama na humi so eno na sa be me di alfa konye yimu e de asomo na ebuse fa sa me call ensem no eso me gina konye yemu na me di official basrongo e di ama obi biara wade bra wo hwe me na Mr. Nyamiwo say oma NPP enko apro emeto e wo nkwa ani awodi mu no enenya na te say yenya ne sa na te bia ade mu wano ede amayen na meko ensem no eso no reporters abrei abeto dwa ebo eye yenim ase say chairman for the New Patriotic Party wo formina constituency emuno akwesi inti asamwa sabrei wode na kadenia eto ho tese watro eye resignation letter ede akoma NPP penifo say na dwumedie se chairman wo formina constituency no wontimi ento aso enye ebiem na ebusu afọ wode ne nsem no eto da no eye reason na etechire nam so ema no ecosystem na ye no ene say according to one no any said na pomudin no ho abansem kakra te say enyina fakom sorry na sa perform te say sanesa te oyare kakra na no anam so ama the medical professionals na doctor for etunofo say ebeya enka won susu ho na te say di bia wo ye edwumadie bia wo ni nsem a man no going through stress having effect on a pomudin no be hwe matwe no afuru say na be ya na pomudin a te say na di kan no na owa ebeboa ama no nkwa no a wo no ekoso kra ne nsa no wo be hwe won asema kante no ene efutu ayede ama na wo gina so di resign from the chairmanship ewo NPP constituency ewo NPP move from formina constituency no emu na wodi ni nsem we ebetu dwa no ye bi mu emu ni se wo mramu sa se wo hwe na position ya ye de ama wo no nyema ba ko mienu bi etwetwa wana mu nti wutimi anye bi ma wo ho akonya se wo ba obeba na te se wo de resignation beba na te se we free me no de nya asem boni bia but that mom so ebi NPP one more members ni bi any ebiem so no constituency for one more formina no ebi ewu ne se na papa yi ade atodwa no enye saa na asem no esifate na botai ti a ni chichum ti a ogina so ede avezani ede efine chairmanship position no formina constituency no enne se during NPP primaries no chese na incumbent member of parliament said they or independent member of parliament ede ama formina constituency ate so no na wodi so dada honorable Esiama no that is one primaries na woni pay enka na no enenam so ema primaries no konimdie eko edema Philip Ofori Asante wono enedina NPP anamomu wo formina constituency no enam so matter so wono ejide mu eta wono Philip Ofori Asante no echi wo yi ne ho edi efi honorable Esiama echi ate so no krapo nam so ene piano edi fi party no eno nam so ma NPP elusi seat no from now no we MP no what so dada takwa independence ebedi sa seat no eno science sem na wo ho no eno nanam so epie political say honorable Esiama di nkunim no eno na epie political asabre wo pese wo besi efi na dwumedie say chairman wo formina constituency no na te say yare die no de enye enimu sa enye yare bia na nam so ema no arezanim na ni niam no wasa babonte bechem say the resignation no enye partisan enye party asem enye party asem kra no odina so nye de nkofo keka eno de be yasem na pomudin
a hu hia no a se hu hia obi bia no ene wo gina so di atwe ne ho di efi NPP chairmanship seat no e wo form na constituency no emu na asem we eba but no akame as a shock e dia mebi mu na so ebi mu ne se saa na beko efi emwe ko ne nim de NPP mu no ye be hu se seat ahodo nte na seat ahodo aba no mu no wo mo ehwe ye no saa so na wo so dodo bi e be piepie mu e wo eye party market nkofo bi enyo mo ntia say because dera aba to better babiem 2024 atese no so no nkofo betina amaya to omo so aba for year 2024 parliamentary elections no na no gugu a ebi mu edi ye seat ahodo a wo mo eluzu no be ma ebenam to mo premise no emu no ebi be gina ye to omo so aba bi ma tese we mu say gugu omo die no ebenya effect e wo mo so ebe ma enu nti ebenam so amo ma hire omo positions e wo amanyuko no mu nti de ebe de ye ne kwan so no de ebe kwa ne na shate a kono nti we de enya asemu bia na ne nie mu no se eye empanifo e wo NPP amanyuko no meba bonte abe kasa e de afa eye formina constituency chairman for NPP among economic asafa ni resignation na wodi abetu janu so make asafa wana so e kasa fa no ebusa for ye de ni ebedi eche de pepe mu bia no so no ye de beso mo e we fide so nti won so abuhwe yi wa twentre efa wo se wu ni se ya wia kwanti ana wo bezana na so wu ni se ye buta efofo bi e we kire bia won so betimi e de asomye e we comment section wono no we biem so wa promote aflo ye e we Instagram and Twitter handle so at @too_much_gh Facebook and too much gh meeting edna na ama oguswa nyame ya aduma ebedi shapi makram. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nye ne bone pa ne kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe ne subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura